imate golema prednost na početak, što se sluči, koliko se spremate, koliko vi iznenadi nešto kaj je Vardar? A ušli smo stvarno super ekstra utakmicu. Od početka smo kontrolisali ovaj meč. Znamo kako je tu igrat. Imaju fenomenalnu publiku, svaka im čast. Stvarno napravio vrhunsko uzdušje. Teško je tu dobiti, puno ekipa će tu još izgubiti. Tako da čestitam mojoj ekipi za super pobjedu, za bitna 2 boda i to je to. Dve različite utakmice bile su u Segedi ovdje. Šta je presudilo da tamo bude teže da pobjedite? Pa ja mislim da su i ovdje imali više tenzije, više presinga, da igraju kući, da možda čak i moraju pobijediti. I tu kad nešto moraš onda je uvijek teško, ali stvarno, kako sam rekao, danas smo bili dominantni, puno bolji i zasluženo pobjedili i to je to. Imalo li utjecaj na utakmice sa Veszprémom? Seged. Koja? Igrali ste nacionalno prvenstvo? Da. Veszprémom? Pa sigurno, tamo smo igrali nerešeno, mi smo šampioni Mađarske, branimo titulu, mislim da igramo dobar rukomet, da nas je lijepo gledat. Cilj je jasan ići u Final Four i osvojiti obe kupe u Mađarskoj. Da li ste bili fokusirani tad na Vardar dovoljno i zato možda je razlika bila takva? Pa nije, vidite, Vardar treba da znamo da od kad su došli problemi, promijenili su puno igrača, sve na novo grade novu ekipu, treba je momcima dati vreme. Ja mislim da sve će se to njima i namestiti. Vidite, imaju vrhunske navijače, vrhunske sve pogoje i samo što treba vreme i to je to. Koji je cilj Seged ove sezone? Cilj Segeda je Final Four i osvojiti oba šampionata kući, kup i prvenstvo. Jeste spremni za Final Four? Pa mislim da jesmo, mislim da pokazujemo iz meča u meč da smo na vrhunskom nivoju, da možemo svakog dobiti. I mirni smo u glavama, igramo puno kontrolisano ove godine, tako da ja kažem sve u našim rukama, vidit ćemo na kraju, sve se broji u martu i u aprilu. Hvala.